April ni thum trau thla ni thum sang ni somni paro kan lo thlang vele ta a ole ngai thatu te le ka subscriber te chi bai gan han book le chuwa voin Good Friday ani Good Friday chi bai vek ole Middle East lamin do engan chanchin ti te kan ngai chang thup maya khovel mi pui ngei ven me kan ya kan hriat kha kan puangun ta view mai ke ni pon hei voin hi in do ni som thum le panga na ni tareng maya February ni somni pare te in do tran kha ni in tun April ni thum hi ani som thum le panga na alo ni tareng mai boruak eng mo han thleng chho to ania kan hriat angin helai Middle East boina akala wang hian in Middle East kan hriat angin oil nga ram an ni a oil gas nga ram an ni wang hian khovel ei bel ber pakhat an ni wang hian in indo awanga oil mun ma ka ani na le tin an thon chuak theilo ringat po hian har sat na len tak chu khovel mi puya thlen mek chu ania kan hriat angin Hormuz Strait an tia chu helai tui pui Persian Gulf le Gulf of Oman inkar holzom tu tui pui ring rek awang lam kem somthum or chawa hianin khovel tui pui sum don na oil bungro phurtlang na kong pui tui pui kong pui motaka nia kan hriat angin Iran hian an block tlat maya chu wangin Middle East atanga oil phur chuak ho ten har satna han to pha me kani amaro chu vain ni thlengin India chuan tuel theilama har satna lian tak kan na tok lo ni te pona hriata Mizoram a phei chuan in hei free selling kan la lei hem chu ania vane tha khop mai umodi te malak na wang ni te pon alangani chuti lai ro chuan erong bol na LPG la LNG la ma har satna kan tok ve de uhleka maro chu ram dang ne na khai khin chuan la ziom tak kan ni thawani indona lama chuanin Israeli Western be pui thlan lian tak tak an kal pui chhun zom zela Iran a target Israel in a ruat phei chu Israel chun an bezo to ni in an soi nge bezo to han ti khan an target tura an ruat ang zong te chu an bei kim thokhat to nia soya nia tu na ero chuanin Iran economy chiat theina turin malak na kalpui an tum thu te an puang ani kha tiang chuanin USianin point som panga omna handuang chuaga chu in do ti top theina turani se chu Iran in pom ngai thunga Iran hian an pom lo tur thu mangka an chang let ngal vara US rotna kha chang le tin counter proposal point nga Iran khan an duang chuak ve boka tuna hin Pakistan Saudi te Egypt te Turkey ten indo ti top na turin malak nan kalpui diplomatic malak na an kalpui ania chuti lai mek chuanin Donald Trump khan ni som chung Iran ka hunan pe ania ponta kang khan April ni ruk zandariata Donald Trump hun tiam kha top don ani chumi ma Iranin di la pom lo ani chuan Iran energy mun te na takin Trump chon be tum thu te an oil mun ma bum che te tum thu te kha soi ani dilan pom lo ani chuan USian be pui thlang na lian tak mai na chang len ngal don nge Hormuz Strait honna turin Karak Island amo Iran ina man tangkai clear car le oil an song bol na mun poi mo dang te po lu chil mai thayan ni ground operation po kalpui thut thei han ni tamek ani kha chu tlang pui ania ole thupuya kan lu tanga ni sang hianin ground operation a nai ti te kalpui thut thei ni reng thu an tar lang ani ground invasion om thei tur ground na operation kalpui turin ni wasen bo sei ti te media tam takin an tar lang ani a chu ti mek lai chuan Iran hian US malak na chu chang le tin ground operation omani chuan US sipai pakhat ma kan zu adon lo an thivek don ani tin Iran laman rong chuak Iran sipai commander in chief Major General Amir Hatami chuanin sipai mun puya video conference na ya hemi chung chang hi soya mail machet na om thei zong kan thira mail machet na chuan tan chuan beidon na tur ani beidon le zual na ani don ni tin soi Iran sipai commander in chief Major General Amir Hatami chuan US in leilam be pui thlak na ground operation kalpui atumani chuan pakhat ma damin an chuak lawang ate an sipai ho tu le headquarters lam mi le satan an video conference an le hemi chung chang hi Iran sipai ho tulu Hatami chuan soya mel machet na chu tan chuan beidon na khora zon lu angwang ani don ani ate mel ma te chet na le an thil ti dan an chet na tur chu an mani ti beidong tu ani dona hei hi ngun taka en rengania malak na om thei zong lo thleng thei zonga kanin ral ring me kani ahun taka mel ma te chu dawan ni anga lo ma chhon an ni do ani
kanin pe to ni ati Iran sipai ho tu in hetianga asoi hi Donald Trump an US Israel in Iran laga be pui thak na a nena an chan thu asoi nu loka Iran sipai ho tu in asoi ani a US sipai malak na hianin sipai chakna nasa takina cheto ni Iran chu atlu cheme kani ti Donald Trump an asoi chu Iran sipai ho tu chuan arun chang le tani Middle East a Donald Trump an ruam man kalpui dan chungchang te soin Commander in Chief chuan US sipai chuan kar ne tanga kar thum chung Iran chu natakan be tur thule kar ne kar thum chungin engkim chin fel ani do don thu Trump khan soya Iran power plan be ate awani kha hemi chungchang a hian Iran an thin rim viau ni na langa an sipai ho tu chuan US so du in ron zero se ground operation kalpui turin sipai an ron lutani chuan US tan chuan beidon na khura zuan lu angani donani antan dam kho chuana chan saum don lovani ate Trump hian US tan rol puiram te po tiamin ram engamazat te Iran chok po na tuipui kongpui motak mai Hormuz Strait chu an huai sendalan tirin run paltlang se oil chu an mani ngai in run la rose tia sui nuwa nei to ram abikin UK te le ram dang te chuanin mala ma lien takan kalpui ve don ni khan na langta a kan puan ta kang khan UK Prime Minister Keir Starmer akai roin ram somthum panga chuangin Hormuz Strait paltlang theidan turan soi ho nia starlan ani a chungsinga chuan India po palaya telve nia soi ani Hormuz Strait poi mo sia chu kan cham chi toy kan soi na saviao mai kan soi bel to lovanga Donald Trump chuan hei hi hon kher kan mamolem love keini chuan in kan mangtang kai te chiam lova Hormuz Strait tel lo hian oil kan nga to kani indu chuan kan oil te point le theyang indu to ka leitur kan nei ti khana soi ania deal mai kher lo pon in do nei kan ti top theini ti te Hormuz Strait hong kher lo hianin ma kan la theini ti chu Donald Trump a thu soi tharlam te an ni kha zanin hian Iran Navy chu anom to lova an Air Force po a chevek to ni an roi tu te tam tak an boral to ni tuna chuan an thi zo to Islamic Revolutionary Guard Corps thunun nale thunai na engkim ti chiata ni tin Trump khan nizan lama thu soi khan atar langa missile le drone an ka chua theina Iran hian na sa takin an chan to ni atla niam hle to ral thuam factory rocket launcher te kan chu chevek to ni tin Trump chu na soibok amai ro chu soyang hi chu alan ni chi alova Iran hian ral thuam an lakap chuak thai me ka ni hi Iran laka be puan thla ka ni chuan Army Commander Major General Amir Hatami chuan Mel Maten Iran laka be pui an thlak tumna engpo chu kan lo met zel don ate heti la hian Iran sipai thu puang tu chuanin Tehran chuan an stockpile te an thuk ruwa hei hi US chuan akap chephak lawani ate kan thria tangin le media tam takin an lo puan dan thin nang khan in Tehran hian underground missile city underground drone city an ti te an nei nual lei hnoi thuk taka drone da thatna mun an nei ani ti kha tarlan thin dan kha nia chu Iran po hian an phalem lo hei tuna pon sipai ho tu chuan ral thuam stock na lian tham tak kan nei chu America Israel hian an khoi phak lovani ate Iran sipai thu puang tu chuan US President Donald Trump a thu soi chang le tin Tehran hian ral thuam da khom na mun tuna hian a rukin kan la nei rengani ate Iran sipai te Khatam al-Anbiya Central Headquarters thu puang tu Lieutenant Colonel Ibrahim Zolfagiri chuan hemi chungchang hi soya I target nia ingai center te hi apoi mo te chiam lo ani tin US Israel na Iran a be puan thlakna ka chiat anga an soi Iran ral thum thren khat te hi Iran tan chuanin chiat hlen na ni lo thu tar langin kan strategic military production te hi Ifriat Lawin thilian tham tak Iran hena kalpuyani Iral thuam mangai thlan phak lo na mun tura chuan engkim kan dani ti in Iran lam chuan thu chua an siam Lakhat chung zat indona kal to hian Israel e United States chuan Iran a target sangtelan ka chiat to thule Iran tana poimo man van borok ven himna air defense system te tin Israel le US le athopui kanana ballistic missile launcher le rocket launcher anei te ral thuama da thatna munte nasataka an bayan ti che to thu US lam khan le Israel chuan thu chuan siam ani kha ani na taka chuan Iran hian missile Israel amo helai Gulf biala US mun ma abe hi atlan niam viau to a atran tirne na khai khin chuan za asom ko zetin Iran chet na hi atlan niam to ani chu chuan Iran in ral thuam anga to lo zia le
achakna a hlawna satto ziatar langani ti chu US lam ngai dan hani bokani chuti lain Iran lam news han ngai thlak chun jom ve lokila Iran chuanin melma missile le drone da anate ne sota kan be thu han puang ve Irana Khatam al Anbiya Central Headquarters thu puang tu chuan strategic missile drone le air defense yamna munte US Israel melma te ta an ka thu apuang an thu puang tu chuan Iran chakna le theina man ruwa te ti chevek tur chuan US Israel intelligence chu a thatok lo ti na soi an ram hian strategic capabilities lian tak kan nei thu hi an threlovani tin Iran sipai chuan thu chuan siam bok Strategic Missile Production Center te Long Range Offensive Drone te Advanced Air Defense System te Electronic Warfare Equipment te emo Specialized Military Installation dang emo tutiang beitumna engpo chu melmalam tan chuanin hlo chamna turani achan chu aumna mun dik tak an hrelovani aumna mun dik tak hretur le kan ral thuam kan da that kap chetur hian US Israel Intelligence chu arin tlak tok lovani tin Iran lam chuan thu chu athar han siam bok an sipai thu puang tu chuan melma te hian Iran missile drone le strategic equipment te aumna zonglo turin acha achan chu tiang malak na chuan zia nei don lo wangani Iran nam chuan za omna le muslim laka indona bultan an neu wang hian atopa chuan min beitu te chu nung tolin an kir ngei don ani tin Iran sipai thu puang tu chuan a soibok pathian rin chanin melma te hian mual pho dona inpek na ngat tak le hoi sen tak kan nei mang hian na takin kan norlet zel don ani tin Iran lam manin ham puar ve viau bok hetila hian Donald Trump chuan Iran indona hian US chu core strategic objective an zo nai to ni in a soi until tumber berte a hlotling chomek ni in Trump chuan a soya US President Donald Trump chuan Iran sarkar laka indona kalpui meka Israel US te chuan until tumpoi mo tak tak te an hlen nai to a to pan thleng trap to ni na soya he buena hi top thuai don ani hun bituk tak ero Trump chuan a soi lo thung President hian America mi pui ma thu a soina indona hi top don a top nai don tin voi engemaw zat a soi rualin engtika nge indona chu top don ti ero chiang takin a soi lova The New York Times in hankom na US Intelligence Agency tam takin Iran sarkar chu tuna hian Iran sarkar chuan in bek na lian tham nei du lo thu han soi ani Trump chuan a thu soya indona hi karlikal ta chunga Iranina atorna te chu soin swift decisive overwhelming ani thu soya sipai be pui thlak me ka hian mitlem te chawin an do dal to ni in US media te chuan Iran chet na han soibok ole Donald Trump hen Iran laka be pui thlak na hiang tika nge top don ti ro soi lova US chuan kar ni kar thum chung in Islamic Republic chu abe pui thlak na azo san don ni in hapuanga ni kha US President hen atira chuan February ni somni pare da tang in indo tran ani atang khan kar ruk velo anrin thu han lo puang anrin thu arin thu lo puang to bok ozanin hian Iran Navy anom to lova an Air Force te po acheto an ruai tu tamzok da thatan ni towa tuna chuan an thi to ni Islamic Revolutionary Guard Corps en kola thunun na konga mala tu te an pher sovek to ni tin huai thau sa soi kumsan ni som panga a ka President Trump masa khanin khati lai atang to khan Iran hian nuclear al thu mani kan phal ngai lowang ti in kati amani Islamic Republic fanatical chuanin kumsang zo sumsari pakwa sarkar an dina Islam sarkar Iran an pian tira khatarang khan America tan thina Israel tan boral na ti chu an au hla berani ti in Donald Trump chuan a soi kumtam tak chunga mitam tak thina thlen tu Iran chet na chu Trump chon na takin a soi sela chungjinga chuan October ni seri sang hele somni pathuma Palestinian tranrol pui Hamas tena Israel be puyan thlak vaka wanga mitam tak thina le a hnoi in dona lian tak chok chungchang Trump hian soi boken Tehran chu akai kuang berani ti in Trump chona dem tak zet heng fir fiak tan hian nuclear al thuam nei hi khovel tan a him lo bur chutiang ang ral thuam lo om chu firfiak Iran sarkar chona na yathiang lovani khovel tan a him lova Middle East US Israel tan chaw ni lovin khovel tan a him lo hul hualani midik lo kutaral thuam lo om lut tur chu ngai ngam chi po ani lova chu wangin an nei theilo na turin an nei lo na turam malak kan ti turani chu wangin khovel hian min thlo pangai ti in Trump chona soinon ani US President Donald Trump ni chunga Iran laka athil ti le malak na te po tar langa President Louis Barack Obama nuclear deal asiam chungchang khana takin Trump khan lo sei sel to bokani kha
kumsang ni somnia Iran Quds Force General Qasem Soleimani thi tura Donald Trump mana thu apek chungchang te po Trump hian tun tuma khana soinon le boka kha evil genius ani brilliant person ani a horrible human being anga po chuni se chutiang chon mira phlak takani anda tha kha voini thlengin in chirna tur om lawani ladam zel seng chuan janin hian thil danglam taka thlen karing Israel ma chu om to lo mai thei aladam ani chuan ti helin Trump chuan a soi Trump hian diplomacy sarkar le sarkar in biak na manga buena chin fel chu adu zok ni in a soi boka mase Iran sarkar hian thil tum te chu an hnol zel ni in Trump chuan a soi nikum chun thla Israel Iran in dona kara khan Iran nuclear site te be ni thu Trump chuan a soya khamitum khan Iran nuclear facility an mun ma de na takin kan baya kan be hlotling hle ani chumi no chuan Iran hian nuclear program siam le na tura har satna lian tak an tok ta a kumtam tak chung chu Iran hian nuclear al thuam anei theidon ta lawani ti hi kan hmu dan ani heti lai hian Donald Trump chuanin Iran regime thlak chungchang hi soi boken hei hian thil tum ber ani lam lova amai ro chu sarkar Iran sarkar regime thlak thleng hi kan tum ber ni lo ma se chu chu thleng mek zok ani an ruai tu lok ber chu da thatan ni to a ruai tu thar in ron thlaka chu sarkar in thlak danglam na pakhat chu ni hrim bokani tuna chuan ruai tu hlui an liama ruai tu thar ten nan ron thlaka an radical lo zok ani amma ang em kha chuan in an ni to lova tuna chuan an nem to zok an film to zok ani ti in Trump chuan a soibok in rem na a om lo chuan in Iran electric coal pui bom chiat aniang chutiang chuan in an oil mun te po a kangal vek don ani ti in Trump chuan a soya US chuan Iran oil installation te chu amma in target lian takin an kap ngai lova an la kap chelo ti soin an military mun male ral thuam siam le ral thuam ka chuana an da thatna mun te US chuan a thlur binga Israel nen tuna chuan dil om lawani chuan chung zong chu kan vai ma vek to don ani Iran tan dam kho chua theina chan sa om to don lovani ati B2 bomber manga kan ti boral kan ti chiat nuclear site te chuna sa takin kan kapa chutiang chuan a chim som rem rum ani chula mun hailang le thei tur chuanin thlatam tak khun an mamo ve ang ati Donald Trump chuan Iran mi te chu Iran sarkar Islamic sarkar fangwan tu te chu Middle East a midang ti boi tu te an ni Middle East ti boi tu ni te in Trump chuan a soi mase tuna chuan ti boi tu an ni to lo theya in dona hian in fa te in tu le fa te malam huna tan investment dik tak in ti ngai ni tuna chuan America chuanin tuna ma kan lak mek na hian Iran chu America le khovel tan ram hlo om ani to lo na turin ma kan la a kong kan thian mek ani chu te nga kan ti hlotlin huna chuanin kima top to anga United States chu ma zung ai na him zo kanga a hu sa jok bokanga ro pui jok don US intelligence agency te chuan Iran hian in dona ti top chung changa in biak na tak ne du lo ni nan soi ani kha Trump chuan Iran ruai tu te chu an ril ru tuna chuan a fim to jok ka be sei ti na soya US intelligence agency tam takin Iran hianin in biak na hi angai poimo te chiam lo ni in an soi bokani ole heti la hian Hezbollah chuan kalthlen kut ni khata marlama rocket somret velan kapa mi engemazat Israel a hliam an om nimin lam le ni zan lam khan Hezbollah chuan Israel marlama rocket somret velan kap lut ni soi ni a ni khat kal ta chung khan Israel sipai te chuan Lebanona fir fiak pol Iran ne na thok don fir fiak pol bain malak na lian tak an kalpui le bok Hezbollah ina Israel a rocket somret borvel an kalu hi Israel ina kalhen kut an man ni masabera kalu ani a mi sangtel chu in him na lama an tlan le angai bok Iran in ballistic missile mangin Israel a bei boka Hezbollah in Lebanon atangin rocket mangin Israel a be puthang na lian tak an kalpui bok ani Megan David Adam ambulance service chuanin nimin lam le ni zanam khan Kiryat Simona building pakhat chu rocket ina kapa mi pahni kumsom thum pali le somret panga mi an hliam ni in apuang fute sa chuan thalaka chuanin marchak lama hianin beina missile rocket beina lian taka om ti hriatani kibus mayan barua bula chuan McDonald restaurant pakhat chu bompuak wangina kang nia soini bok chuti la chuan Israel beina wangin Hezbollah operative somni chuang an thi ni tarlan ani Lebanon fir fiak pol tana mun him niangai thin chudar kar somni palikal ta chung khan Israel chuan beina saviau ni tarlan ni a chu beina chuan munrang beina chuaka Hezbollah somli borvel thi angin tarlan ani Israel Air Force chuan Hezbollah command center ral thuam dana munte
rocket ka chuana hmun le anti-tank missile ka chuana hmun te an nuaina sa hle IDF chuan Israel Navy te hian Lebanon chhimlama Hezbollah ral thuam dana hmun po an be ni in atar lang heti lai hian Israel ground force te chuan Lebanon chhimlama be pui thlakna lian takin an lakal pui chhun zom zel IDF chuan 91st Galilee Regional Division sipai te chuan Hezbollah Operative Cell pakhat an hmu a an mani beitumin Hezbollah lam hian ma an la maro su Israel lam hian nataka bayin 36 Division lam chuan in motorcycle khal chuakin silai keng operative pathum te chu an bei boka an bei chungin silai keng mi somvel an thi ni soyani Israel sipai chuan 146 le 162nd Division te chuan ral thuam tam tak an hu chuak ti soin Lebanon chhimlama Hezbollah mun tam tak an ti chet huan puang bokani Hezbollah hian ni khatkal ta khan rocket zatel Israel beinan an hmang nitin rocket Israel a hian Hezbollah te hian an laka blut reng bokani heti la hian video hun hung bera kan tarlon zok to ang khan Hormuz Strait hong turin UK le atho puiram somthum te an meeting mup maya sarkar in biak na manga chin fel thai anin bei sei phota a mai ro chu sarkar in biak na manga Iran ina Hormuz Strait a hong do lawani chuanin malakna lian zok kalpui an du thu an tar lang bokani heti nga UK le atho puiram somthum an ron chachuak ve ta hi Donald Trump a thu soi wangte po ni na langa nei toram te hian min phatsan ani min tho pui du lawani theitop chuin mana tangin kan pui thina maro su kan tan anom lawani ti en Trump chuan a soi nei to tanga an chualo tur chungchang a po zona lian ta kom ta me kania USA nei to member a hian a khai pa nia adin tu po ani reng boka maro su foreign policy lo danglam chhozela Donald Trump a malak na hian nei to member te po ati helve veu ni te pona langa tarifan kalpui dan chungchang ate po thian ram te thliar rang lawin malak na lian tak khan kalpui be mai ani a US thian thalo ni fo South Korea te Japan te ngei po US tarif khan Donald Trump kalpui tarif khan azu abik lo ani kha katiang kha ania Greenland chungchang Donald Trump malak na te po khan nei to nen an inkar ati kak zau viau ani kha tuna hian Hormuz Strait palklang turalong kalte escort turin Trump khanin nei toram te kha angena ni amaro chu abe se yang chana Trump khana mulovani tuman ron tir lawin dolong ron tir lawa chu chuanin Trump ati thin urviau ati thayo me indona zon luna ang ani dona iranin lo vo ve chen boknen chu tianga malan omani chuan natakin kan chang le don indona an zuang lut anga kan nga yang ti khan Iran khan lo tong khal ve boknen chu wangin Hormuz Strait kalklang tur long escort tura indo long tir kha angam lo tlang chu ani ber mai chu tianga Donald Trump an indo pot choni nang mani oil churon la ola Hormuz Strait churon palklang mai ro tia vo nu khanin UK Friends way hotna in ram somthum panga chuan malak nan kalpuya February ni somni pare de US la Israel in Islamic Republic an be nuwa Iran in longkong pui poi ma tak maya khar nuwa hian in har satna len tak kan to ga chumi sutlang tur le long tuna hian sanghi borvel jet helai tui pui hian tang khang ni soi ani ta a chutiang longtang aw mega wang hian in chung long ho zong chu sarkar engemaw zat ta an ram mo oil gas phur an ni a an chuak the box si lawaram tam takin har satna kan to pha me ka ni hi chuwangin heng long zong hi chua an ni theina turin UK way hotin ram somthum te hian ma han la chhotan don ni in a hriata British Prime Minister Keir Starmer chuan Foreign Secretary Wayvet Cooper kai hroi meeting a hianin zalian taka tuipui kong kaltlang theina tur dikna han nei thute tuipui long tang khang le long na thok mi tam tak tang khang mek te anom ti soin chungchuanin bungra tam tak sarkar tam tak ta na poimo bungruate an phurtlang don ani amaro jutuna hen dan chain tang khangin anom mekania chumi chua theina tur chuan malak mekani khovela oil le liquid fat natural gas mun nga thena mun kha chu helai straight a hian an kal tlanga nimin lama UK hoi hotaram somthum chuang meeting a hian US an tel lo thung Trump khan Hormuz Strait dan cha wanga jet fuel mu theilo ngei zong ram te chuan man lak angai ve chu tiang chun ma lo ve ro se ati ne kha Iran lutan sakna lama in rol du lo Iran kluk chiat na tura le Iran beina in rol du lo United Kingdom angte intan rotna ka nei pakhatna chuan US atanga oil gas in lei anga yang keni chuan kan nga viawania hati a
panina chuan inhuaisan tlai deuh hlekani straight a chuan inhuaisan viawani chuan straight churon paltlang ula indu phat chuan nangmanin oil chu in la don ni ti in tram chuan atong khum vel ani kha nangmani tan nangmanin beidan turin zirangai to don ani US point nangmani tranpui tur chewin US chu aum to don lovani kantan in omlo ang bokin ti in tram chuan a soi Iran hian Hormuz Strait paltlang tuma piangte missile drone le attack aircraft te main manga a bezel tur thu kha a soi ani kha ram somthum panga zinga hianin UK te France te Germany te Italy te Canada Japan United Arab Emirates te pon tela Iranin Hormuz Strait a block hi ti top kan phu tani tuipui kaltlanga him taka kaltlang na tur zalen na dikna kan nei chu ti chiana ngai ni ti in hengram ayo kalkhom te hian an soi Tunkar Bullam Khan Iran Parliament National Security Commission ho tu Ibrahim Azizi chuanin US chu Strait of Hormuz a hian alut le to don lo ati tuna chon Iran thuthlung zom tu Iran thian ho te chau Hormuz Strait paltlang phalsak an ni to don ani ati bok Hormuz Strait hi hon le ani nge yang ma se US tanero hon ani to don lo wa Iran in dan thar asiam dona chumi zom tu te tan hon ani yang ti in Azizi chuan eksa post heti la hian Iran nuclear mun beikhan in US indo thlona te an chua ka ni kum zun thla po khan na sa takin an bom chhia ni kha tuntruma po hian US le Israel chuanin Iran nuclear song bolna mun nia soite an bom chena sa viawa tuna hian an in taka chuan media tam tak tena an report dan chuanin Iran uranium enrichment hi leinoi thuk taka nuclear facility bom chhia ta ni wangin leinoi thuk taka tuna hian a ommeka Iran tan polak chuat thei mai ani lova an hun ma an facility bom manga ti chiat sobrop nul kara chuan lei hnoi thuk taka omani chumi thleng tur chuan malak malian tak kalpuya chu tianga then fai ngai thil nia soi ani uranium enriched kilogram zali somnga vel tuna hian Iran hian anei nia soi ani a chu khoya tak hian nge ada ti chu hriat ani lova heng an hun ma an facility ten bom chiata leinhoi thuk taka hian lak chhuat thei lovin achim hnan nia soi ani bokani US hian lak chhuat tumna an na yam ni malak na engeng mo hi kalpui ani a US President Donald Trump chuan karkal ta chung kha na sipai te chu ruam man na siam turina ti nia soi ani he thil hrachiang tu panin Washington Post an ril danin mithiam te chuan hetiang be pui thlak na hi kardam tak o tur kar tam tak dai turani thuan soya sipai te tan po hlom takani don nia soi ani achan chu Iran lambe na tok lo ma se radioactive material te lo put ro lo lik thei ani wang hian malak na khir tak ani don nia soi ani Iran in uranium 60% enriched kilogram zali somnga vel a chhek chu ni kum khan US in na tak maya GBU 57 manga be pu thak khan Isfahan le Natanz area bul le noya achim nan niangai ani la chok tur hian mission turu tak US po hian akal puya ngai ngei dona nuclear material la chok thei tur bi ka training sipai zatel atirangai don airlift tenen abula airbase lian tak thlona tum le thlo chu theina tur bot chengal te po ngai dona Iranin abei ve theireng Iranin lian tham takin alo bei ve thei boknen chung jong te thlir chung chuanin malak na ro thap tak kal puya ngai ngei don ani chuan uranium chu US hian lak sakatum nia soi ania engtin tak ti don mo President Trump chuan US sipai kuta ruam manna engkima da to nia soi ani civil nuclear specialist chuan chu thilhar sa to pani dona chu tianga la chuak tur sipai bi ka thuam te chu mun thup le birwa ni lovin wall out takin be san chet la tangai dona sipai ten uranium khol khom enrich lola chok thei te reng poni se a phur chuana tur le a khai chuana tur airlift te chuta tanga phur chuana tur thlona tum hunte po siam chop vek angai don ani o hemi chungchang hi seitur tam takoma ma ro chu alonin ompal ve thaya an kalsan tameila Gulf bialin dona lian te ken kalme kan yani zanlama po bumpuak thom a chol lawani bermai huthi te han rang thar lia huthi te hian red sea le bepel mandet te an bei phak me anu wangin chulai mun chu bei thei turen in poja thu huthi te chuan an soi chuti la chon Israel le Hezbollah han lain nuai trek reng maya Israel sipai te Lebanon chimlam rilzo ka an lut zela pe puithlang na rang kalpuin dar kar somli pare chungin Hezbollah member somli velan thi ni soyani bok ole Middle East lam tu thar Gulf belin dona lam
engeng amupuan turla omprima se khati china khan kan du tok lokanga Russia Ukraine kan puang kha ta veo mai tuna hian in dona la kal renga an in dona hian kumli hakai tareng mai bok Russia lam kan han puan na chan tur kan han zetel vezok na chan tur chu thu thar lian tak a om wangani kan hria tangin Russia hian Ukraine rambial engemaw zat te ami le sa mi puita chena ni ti changchoin malak na lian te kan kalpuya Russia hi chuanin special operation angin soima sela Ukraine le ama rantu te chuan miram runna angin Russia chet na hian soi ani chuta chuan Russia hian rambial pali Ukraine khochak lambial Luhansk Donetsk Zaporizhia le Kherson bialte an parliamenta an ramani zian lo nem het toa ama ero chu Ukraine hian aram chana tum ho lo thung tunin dona chu ma kum sang le som pali dei to khan Crimea war te lo chuak toa tila chuanin khochak lam Ukraine khochak lama hianin Ukraine le Russia lama be du tu zalen du tu militia te Ukraine sipai te nan lo in do chiam to bokani Ukraine khochak lam Donbas anti hi Luhansk le Donetsk rambial pani soina ania helai hi Russia chon lak nge tuma Zaporizhia le Kherson kha ram chu nga ngai thoma sela thunun lo tam takan la nei tho ania avai vai la tur hi chuanin hun tam takalangai don ani ole Donbasa rambial pakhat jok Luhansk chu apum puya han thunun vekto thu Russia chuan an puangta Russia Ministry of Defense chuan an sipai te chuan Ukraine khochak lam Luhansk bial chu an thunun vekto ti soin chuti chuan kumsan le somni pania be pui thlak tana kha tuna chuan Russia kota apum hlumina omta ni ti in thu chu an siam Russia Ministry chuan thu chu siam in West Military Grouping a unit te Luhansk People Republic chu zelen na chu a thleng ta ni ti in Moscow ina Ukraine bial ming ti in thu chu siam ani Ukraine atangin fin fiana emo hemi chungchang puan chu he thu bo chela thleng hian lo om lova Russia Defense Ministry chuan Russia sipai te chuan Ukraine khochak lam Russia sipai te chuan Ukraine marlam Kharkiv biala Verkhania Parashivka khwale Ukraine khochak lam Zaporizhia biala Boykove khwa hanthunun tharti an puang bok Luhansk le Donetsk sian Donbas area zau taka siama Luhansk khopui za somko pakot chuang hi hunrei tak chung Russia thunun na hnuai khan lo om to sa hrimhrima kumsan le somni pania Moscow in Ukraine bial pali anram anga anpuan zinga pakhat khania Russia han Donetsk mun lia thena mun thum vel an thunun bokani Kremlin chuan Donetsk khopui pumpuya tanga Ukraine sipai inhnuk dok turin han phut thu soin Kievian voi tam tak soin helai mun hi kan thunun na hnuai om vek to chu wangin Ukraine sipai te inhnuk dok roseti in Kremlin thu puang tu chuan a soi Zelensky chuan social media post a Russia chuan zankhat chungin beipui thlak nan drone zatum somthum pakwa mang ni in a soi Easter Polin in ka hai nei kan rot dona chutiang chuan kan rot nei ro chu sahid drone manga chan let sakani ti in Iran in Asiam drone Russia na man chungchang Zelensky chuan a soi Russia lampo hi pon tur tam taka oma ara chu pong thui vak lo mai la khati china khan ni sela tin Middle East lam thu tharte alom zela indo me kan ni wangin dar kar tin thil thleng thar om zel borok lian tak thleng thei reng ani USN Grand Operation an kalpui thei tareng maya mara chu US hianin Iran deal pom hi an langhak mek ni hian langa April ni ruk zandar ri thleng Trump khan huna pe ni kha chumi chung chuanin Iran hian deal hin pom thei don em ti te tin pom lo don angan lan chuan emo engtiklai point US sipai te Grand Operation kalpui turin an ring ta ni te pon langa kan ria tangin US sipai tha Marine te paratrooper atangin First Brigade Combat Team te han thok chuaka anni hi sipai thanem takan ni a tuna hian Middle East lam man thleng nual to ania soi ani bokani operation lian tham tak Ground Operation lian tham tak kalpui turin US in bo sei ni tapon soi ani a hei hi adik na chen po oma oi thei tur tingin sipai anin chabel mek ani boksia tite chungte chu Iran indona tizol kai tu hani chho thaya boina khowardon haya thima zwalan tiang deuh khanin indo ti top tur chuan tuna indo mek na lian zo ka bepui thlak na manga chin fel ngai te po ani mai thai ni ole kan soi tui le don khati china han kan du to kanga indona thil thleng thar om zel